والآن لغتنا الخالدة لغتنا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yataka intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri abo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garago ba Allah, dukomeje amasomo yacu durusul lughati al-arabiyya li ghayri natiqina biha, amasomo y'ururimi rw'icyarabu kuba taruvuga, aho tugeze ku isomo rya munani. Ese isomo rya munani riratwigisha iki? Ariko mbere yuko tujya ku isomo rya munani, nifuje yuko insha Allah tuza guca mu byo twize buhoro buhoro, twarangiza tukarijyaho kugira ngo bidufashe kurisobanukirwa biidhnillahi ta'ala. Mu byo twize haza asma'ul ishara, ibinyazina nyereka. Twize ibinyazina nyereka. Tayib, ndabajije ikinyazina cya mbere twize ni ikihe? Ikinyazina nyereka, tubwire ikinyazina nyereka cyerekana ikintu kimwe igitsina gabo kiri hafi, cyaba gifite ubwenge cyangwa kitabufite. Hadha nicyo kinyazina cya mbere. Tuvuga ngo hadha Muhammadun, uyu ni Muhammad. Hadha qalamun, iyi ni karamu. Abdul Qadir, نعم. tubwire ikinyuranyo cyacyo. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ikinyuranyo cya هذا للمؤنث. أويا المذكر. هذه. أويا. نعم. أوكي المؤنث. جزاك الله خيرا. هذه. نعم. ني هذه. نعم. نعم. هذه المذكر. نعم. هذه فاطمة، ويوني فاطمة. هذه نعم. حقيبة. نعم. ويو إيشيني جيكاب. نعم. hanyuma hakaza نعم. ikinyazina twize cyerekana noneho ikiri kure ku gitsina gabo aricyo dhalika. Dhalika bisobanuye kiriya. Dhalika muhandisun, uriya ni engineer. Dhalika bayitun, iriya ni inzu. Hanyuma twajya ku gitsina gore tuvuga ngo tilka, hano twaribeshe, ni tilka tabibatun, uriya ni umuganga w'umugore. Tilka sayaratun, iriya ni imodoka. Hanyuma yo kwiga ibyo ngibyo, tumaze kwiga ibinyazina nyereka, ikinyazina cya mbere kiboneka mu somo rya mbere, cya kabiri kikaboneka mu somo rya kabiri, aricyo dhalika. Icya gatatu aricyo hadhihi kikaboneka mu somo rya gatandatu. Hanyuma mu somo rya karindwi tukaza kubona tilka. Naam, nabishize hamwe kubera yuko aribwo byakoroha kuba twabimenya. Idhan ushaka wenda kuba yabisobanukirwa byimbitse yajya kuri ayo masomo tuvuze insha Allah. Naam, nyuma yaho ngaho twaje kubona irindi somo rishya cyangwa se ikindi kintu gishya, aricyo huruful istifham, inyuguti dukoresha tubaza, inyuguti zo kubaza. Tubwire iya mbere ariyo twabonye yuko isobanuye ngo niki. Tayib, Najma. Naam. Tayib, tubwire inyuguti ibaza twize bwa mbere. Ni inyuguti ibaza ku kintu kidafite ubwenge, bisobanuye ngo niki. Twakoresha uvuga ngo ma hadha. Ma hadha nango lil aqil. Iza mbere wenda reka kugira ngo igihe kize kumera neza, ndimo ndabona nako igihe kitaza kudufata, ndimo ndabona murimo murasubiza mutinze, reka mbyisubirize insha Allah. Tayib, lil aqil harimo man,
kubifite ubwenge twa ngo man bisobanuye ngo ninde, twakongeraho ikinyazina tukavuga ngo man hadha, uyu ninde, man hadha, uyu ninde, man hadha bisobanuye ngo uyu ninde. Hanyuma man hadhihi, uyu ninde w'umugore, man dhalika, uriya ninde, tukavuga tuti man dhalika, uriya ninde. Hanyuma man tilka bisobanuye ngo man tilka bisobanuye ngo uriya ninde w'igitsina gore. Hanyuma hakaza li ghayri al-aqil, kubidafite ubwenge. Ibidafite ubwenge turavuga ngo ma, icyo nicyo cyambere bisobanuye ngo niki, twateranyaho ikinyazina tukavuga ngo ma hadha, iki niki, ma hadhihi, iki niki kiri mu gitsina gore tabaan, ma dhalika, kiriya ni igiki, ma tilka, kiriya ni igiki cy'igitsina gore. Hanyuma hakaza indi nyuguti baza, ariko twavuga ko yo ibigamije gusobanuza, ariyo hamzatul istifham, hamza yo kubaza. Yo ibaza ku bifite ubwenge n'ibidafite ubwenge. Tukavuga tuti a, ese bisobanuye ngo ese a. Tukavuga tuti ahadha, ese iki, tugateranyaho izina. Ahadha ismun, ese iri ni izina. Ahadha kalamun, ese ni ikaramu. Ahadhihi, adhalika, atilka. None turaje turebe izi nyuguti zose tumaze kubonera hamwe zaba zikoreshwa mu bihe bice. Hari uburyo bwinshi zikoreshwamo, hari uburyo bwinshi. Asalibu mutanawia lilistifham, yani uburyo butandukanye bwo kubaza, uburyo butandukanye bwo kubaza. Uburyo bwa mbere dufata man tugateranyaho hadha cyangwa hadhi cyangwa dhalika cyangwa tilka, bikaba bisobanuye ngo man hadha, uyu ninde, nkuko twabibonye. Ubundi buryo dushobora gukoresha tubaza, dufata ma tugateranyaho nanone ibinyazina, bikaba bibyaye kubaza icyo kintu ushatse kuvuga. Ma hadha, iki ni iki, gutyo nkuko twabibonye. Hari ubundi buryo twabonye mu gitabo tabaan, kuva ku somo rya mbere kugeza ku somo tugeze uyu munsi ari ryo rya 8, dusangamo ubu buryo bwose. Ubundi buryo ni ukuba twavuga ngo liman. Iyi lam ni imwe mu nyuguti twise huruful jarri, iranga nyirikintu, iranga nyirikintu. Rero iyo ngo liman tuba tuvuze ngo iki ni icyande, tukavuga ngo liman guteranyaho ibinyazina, tukavuga ngo liman hadha, iki ni icyande. Liman hadhihi, iki ni icyande kiri mu gitsina gore. Liman dhalika, kiriya ni icyande. Liman tilka, kiriya ni icyande kiri mu gitsina gore. Naam, nanone ubundi buryo bwo kubaza, ufata izina ry'ikintu ugateranyaho man, ugateranyaho ikinyazina, bikaba bisobanuye ubwo tubifashe gutya tubivuze ismu man hadha, iri ni izina ryande. Ibnu man hadha, uyu ni mwene nde. Sayyaratu man hadhihi, iyi ni imodoka yande. Kitabu man dhalika, kiriya gitabo ni icyande. Sayyaratu man tilka, iriya modoka ni yande. Wama ila dhalika. Nanone ubundi buryo bwo kubaza, ari nabwo bwa nyuma duheruka kwiga, hari n'ubundi tuzagenda tubona, harimo ya hamza duteranyaho ikinyazina tugateranyaho isim, tukavuga ngo ahadhihi ismun, ese iri ni izina. Nako ahadhihi sayyaratun, ese ni imodoka. Ahadha waladun, ese uyu ni umwana w'umuhungu. Adhalika bintun, ese uyu ni umukobwa. Atilka sayyaratun, ese iriya ni imodoka. Wama ila dhalika, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo ni uburyo ushobora gukoresha ubaza, ukaba ufite uburyo butandukanye bwo kubaza kuri wa wundi wamaze gusobanukirwa
no kumenya ibingibi, wa undi wamaze gusobanukirwa no kumenya ibingibi aba yamaze kubona uburyo bwo kubaza. Ngo iyo umaze gusobanukirwa ni gute mbaza, ni gute ngira gute, ni uburyo bukomeye cyane bwo kumenya ibindi bintu, kubera ko kubaza ni bumwe mu buryo dukoresha turi kugira gute, turi kuganira. Tayib, nyuma yaho ngaho nanone twaje kubona hurufil jar, izo twise nk'ahari indangahano, ariko mukuri tuzita indangahano nk'uko nkunda kubivuga mu buryo bwo kugenekereza, ni preposition mu cyongereza, ariko mu kinyarwanda ndamutse mvuze ngo ni indangahano zose, huruful jari zose, ntago byaba ari ukuri, kubera ko huruful jari harimo indangahano, harimo n'izindi zitari indangahano. Urugero, harimo iziranga nyirikintu, harimo izo twifashisha mu kurahira, harimo izo twifashisha turangana. Urumva ko n'uruhererekane rw'inyuguti zitandukanye. Hano bivuga ngo min hurufil jar, zimwe mu ndangahano cyangwa se zimwe mu nyuguti za jar. Iya mbere twabonye min, turaje turebe icyo ziranga cyangwa se icyo zidufasha. Iya kabiri twabonye ila, iya gatatu twabonye ala, iya kane twabonye fi, iya gatanu twabonye li, iya nyuma twabonye niyo ngiyo. Hanyuma akamaro kazo, iya mbere ariyo min idufasha iki? Tufidu albidaya, tufidu albidaya, idufasha kumenya aho dutangiriye ikintu. Icyo ni kimwe mu bisobanuro byacyo. Nanone tufidu at-tab'ida, idufasha kuvuga bimwe mu bindi. Nanone idufasha kuvuga asli y'ikintu. Urugero, annasu min Adam, abantu bakomoka kwande? Kwa Adam. Nanone tuvuga ngo ana min albayt, nje mvuye mu rugo, yani bidayatu arrihla kana min albayt, intangiriro y'urugendo yari mu rugo. Iyi ngiyi rero ibije kuturangira aho watangiriye ikintu. Nanone tukaba twavuga ngo min at-tullabi mujtahidun, mu banyeshuri habamo abanyamurava. Iyi min ije kutubwira bimwe mu bindi n'ibindi, kubera ko inyuguti ubusanzwe ntabwo igira igisobanuro cyayo ubwayo, tumenya igisobanuro iyo ije mu nteruro. Niyo mpamvu ushobora gusanga ifite ibisobanuro bitandukanye nk'uko nguko tuvuze, ariko igisobanuro cya mbere duhita twumva ni uko igaragaza intangiriro y'ikintu, igaragaza intangiriro y'ikintu. Hanyuma hagakurikiraho ila. Ila iturangira an-nihaya, impera y'ikintu. Ataitu min albayt, naje mvuye mu rugo. Dhahiban ila suq, ngiye ku isoko. Nwa ngo aho urugendo rwawe uri bururangirize ni ku isoko, ikaba ifite n'ibindi bisobanuro bigiye bitandukanye. Hakaza nanone fi yo tufidu adh-dharfiyya, iturangira adh-dharfiyya cyangwa se iturangira ahantu. Ana fil bayt, nge ndi mu rugo. Huwa fil masjid, ari mu musigiti. Nonga ahangaha iri kuturangira ahantu ikintu kiri, yo iturangira ahantu ikintu kiri. Hakaza indi ariyo ala. Ala tufidu al-isti'la, iturangira ikintu kiri hejuru y'ikindi. Tufidu al-isti'la, iturangira ikintu kiri hejuru y'ikindi. Hakaza ya nyuma ariyo li. Iyi ngiyi tabaan tufidu al-milka, iturangira nyiri ikintu, ari nabyo twabonye. Liman hadha al-kitab, iki ni igitabo cyande? Hadha al-kitabu, iki ni igitabo. Iki gitabo ni icya, yani hadha al-kitabu li, iki gitabo ni icya mudarris. Hadha al-kitabu li mudarrisi, iki ni igitabo cya mudarrisin. Tayib, nyuma yo kumenya izi nyuguti n'akamaro kazo, ni ngombwa ko nanone tumenye ikindi kintu twamenye cy'ingirakamaro, aricyo mudaf ndetse na mudaf ilay. Mudaf ni izina rigeretse cyangwa izina rukomatanyo, izina riba ririmo ikintu na nyiracyo.
izina riba ririmo ikintu na nyiracyo. Mudaf ni ikintu, mudaf ilayhi ni nyiri kintu. طيب tukavuga tuti kitabu Muhammadin, sayyaratu al-mudiri, nako al-ustadi, sayyaratu al-ustadi. Aho ngaho ahangaha nk'uko tubibonye, mudaf urugero kitabu Muhammadin, igitabo cya Muhammad. Sayyaratu al-ustadi, imodoka yande ya ustadi. Ahangaha barimo baraturangira ikintu na nyiracyo, ariko bigahinduka izina rimwe. Turajyanirana. Iyo tuvuga ngo kitabu Muhammadin, murabona neza nk'imiziro twabonye ko mudaf idafata tanwini, ntago ifata tanwini. Cya kabiri twabonye ko idafata alfu na lam. Naho mudaf ilayhi twabonye ko yo idafata fatha na dhamma, ahubwo ifata kasra gusa cyangwa kasratain. Tukavuga ngo kitabu Muhammadin, sayyaratul ustadhi. Naam. Ikindi twabonye, ubwo uwakwifuza kubisobanukirwa yareba isomo rya kane, mudaf na mudaf ilayhi, ngira ngo niho twabyize. Hakaza nanone min dhurufi al-makan, zimwe mu ndangahano. Min dhurufi al-makan, zimwe mu ndangahano. Aho ngaho taban twaribeshe, twari kuvuga ngo min dhurufi, zimwe mu ndangahano. Ubundi dhurufi al-makan, dhurufu al-makan wa az-zaman, indangahano n'indangagihe, nibyo noneho rya somo ryihariye indangahano ndetse n'indangagihe. Mu ndangahano n'indangagihe, ibi ngibi turi buze kubibona mu somo ryo tugiye gukurikiza ibi bintu ritari rinini. Nindamuka mvuze ibi ngibi turi kubona, biraza kuntera kurisoma gusa, ntago ndaryinjiramo cyane. Tayib, haraza kugaragaramo indangahano, ariko nanone ibi ngibi bihura n'isomo none tumaze kuvugaho, ari ryo rya mudaf na mudaf ilayhi. Igihe cyose indangahano abari mudaf, naho iri kuranga abari mudaf ilayhi, naryo riba ari izina rukomatanyo rikubiyemo indangahano naho iri kuranga. Tukavuga ngo khalfa, nako amama al-bayti, imbere y'inzu. Amama al-bayti, imbere y'inzu. Murabona ko amama ni mudaf, al-bayti ni mudaf ilayhi. Ikindi, ghaliban, akenshi indangahano ziba zifite fatha mu mpera. Akenshi indangahano ziba zifite fatha mu mpera, cyo kimwe n'indangagihe tuzagenda tubibona. Amama al-bayti, imbere y'inzu. Murabona ko amama ni ikintu, al-bayti ni nyiri ikintu, kuko iyo hataza kubaho al-bayt ntabwo twari kuvuga ngo imbere y'inzu. Murumva ko imbere hatunzwe n'inzu. Turajyanirana, tukavuga ngo amama al-bayti, amama ni mudaf, al-bayt ni mudaf ilayhi. Iya kabiri turi buze kubona ni khalfa. Idhan amama bisobanuye imbere y'ikintu, khalfa bisobanuye inyuma y'ikintu. Khalfa al-masjidi, inyuma y'umusigiti. Khalfa al-masjid, inyuma y'iki? Y'umusigiti. Tayyib. Ikindi dukurikizaho ni al-munada. Ibi ngibi nabyo twarabyize, ibyo bita guhamagara. Ese ni gute uhamagara? Nuvuga ngo umuntu amaze kumenya uburyo yerekana, uburyo abaza, uburyo aranga, uburyo ashobora kwitirira ikintu nyiracyo, agiye kumenya n'uburyo ashobora guhamagara. Duhamagara dute? Habaho icyo bita anida, ariko guhamagara, cyangwa se arizo nyuguti, izo bita hurufu nida, inyuguti zo guhamagara ni nyinshi, ariko twe tureba imwe gusa muri kano kanya, izindi tuzagenda tuzibona. Hakaza n'icyo bita munada, aricyo gihamagarwa. Idhan anida ni uguhamagara, al-munada ni igihamagarwa. Iyo tuvuze ngo ya, anga tuba duhamagaye. Tuvuze ngo yewe, ya, yewe. None icyo duhamagaye tukavuga ngo urugero, ya Muhammadu, yewe Muhammad.
ya Muhammadu yewe Muhammad. Nanone ya Fatimatu yewe Fatima. Nanone ya Shaykhu yewe musaza. Tayib, aha ya Muhammadu murebe neza, Muhammadu ntabwo ifite tanwini. Twabonye yuko iyo ya yinjiye mu zina cyangwa se iyo duhamagaye izina ntabwo rijya rifata tanwini. Niyo mpamvu hano tuvuga ngo ya Muhammadu yewe Muhammad, ya Fatimatu yewe Fatima, ya Shaykhu yewe musaza. Tayib, nyuma yo kubona uburyo duhamagara, ubwo nabwo buri mu buryo bumwe na bumwe dukoresha tuvuga Icyarabu, haza nanone ibyo bita jumlatu ismiya. Bisobanuye ko ibyo tumaze kubona bishobora kudufasha gukora interuro. Interuro twabonye yuko ikubiyemo ibice bibiri by'ingenzi, aricyo gice cya mbere bita mubtada, izina, interuro y'izina, izina iheraho baryita mubtada, hanyuma izina ritanga amakuru kuri iryo ngiryo bakaryita khabar. Khabar ni huwa al-ismu alladhi tatimmu bihi al-jumla wa tufidu ma'na tamma. Ni izina interuro yuzuriraho ikanatanga igisobanuro cyuzuye. Urugero, mubtada twavuga ngo Muhammadun muhandisun. Muhammadi ni engineer. Muhammadi ni iki? Ni engineer. Nuvuga ngo Muhammad ma huwa? Muhammadi ni iki? Muhandisun ni engineer. Nuvuga ngo iyi ni interuro yuzuye irimo mubtada na khabar. Nanone Fatimatu tabibatun. Fatima ni umuganga. Fatima ni umuganga. Ni umuganga ije gutanga amakuru kuri Fatima. Nanone tukavuga ngo hadhihi sayyaratun. Iyi ni imodoka. Nyuma yo kubona interuro, nanone hari ibindi bintu. Ibingibi twabibonye ku somo rya 6. Nanone ibindi harimo al-isharatu ila al-mu'arrafi bi al. Kwerekana izina rifite alifu na lam. Kwerekana izina rifite alifu na lam, cyangwa se amazina afite alifu na lam. Ahangaha turibuka neza ko twize alifu na lam. Ikindi mwitonde cyane, iri ngiri ni ryo somo ry'uyu munsi. Al-isharatu ila al-mu'arrafi bi al. Kwerekana izina rifite alifu na lam. Ibyo bidufasha iki? Iryo ni ryo somo ry'uyu munsi, isomo rya 8. Tayib, asma'ul ishara. Hari ahangaha twabishizeho gutyo, ariko ntago tugamije kwigisha amazina ibinyazina nyereka kubera ko twarabyize, ahubwo tugamije kwerekana amazina afite alifu na lam. Iyo tuyerekanye bigenda bite? Turavuga tuti hadha ar-rajulu tajirun. Uyu mugabo hadha ar-rajulu tajirun. Uyu mugabo ni umucuruzi. Hadha ar-rajulu tajirun. Uyu mugabo ni umucuruzi. Turamutse tuvuze ngo hadha ar-rajulu gusa, icyo gihe twatuvuga ngo uyu mugabo nta khabari byaba bifite, nta khabari byaba bigeze gute bifite. Niyo mpamvu biri bunere kubasobanura kandi iyo twerekana izina rifite alifu na lamu riba ritaraba ibitaraba interuro. Cyo ni icyambere. Tuba tukiri ku gice bita mubtada, intangiriro y'izina. Kubera iki? No kubera ko mu Cyarabu hari isomo bita badal. Sinzi ubwo ko ndi bubyite mu Kinyarwanda. Badal bisobanuye ikintu gisimbura ikindi. Noneho iyo hadha cyangwa se ikinyazina nyereka icyo ari cyo cyose gikurikiwe n'izina rifite alifu na lam, biba bishoboka ko dusiba kimwe muri byo. Dushaka twavuga ngo hadha tajirun. Uyu ni umucuruzi. Iyo nteruro ikaba yuzuye. Nkuko dushaka twanavuga ngo ar-rajulu tajirun. Uyu mugabo ni umucuruzi. Bisobanuye yuko ahangaha itakora iryo somo tuvuze, ari naryo mukanya ndibuze kubereka neza. Idhan iyo tuvuze ngo hadha ar-rajulu tajirun, cyangwa se reka tubanze aba ari byo tureba kugira ngo bize kutworohereza gusobanukirwa ibi ngibi. Tayib, badalu.
turaza kugaruka ku gice bita mubtada, intangiriro y'izina. Mubtada ikurikirwa na khabar nk'uko twabibonye. Noneho mubtada muri iki gice igihe turi kwerekana izina rifite alif na lam, turavuga ngo badalu, tukavuga ngo urugero badalu nayo igira ibice bibiri. Igira igice bita badalun ndetse na mubdalu minhu. Igira igice bita igisimbura ndetse na mubdalu minhu, igisimburwa. Tukavuga ngo wenda tukavuga ngo badal, tukavuga ngo hadha, uyu, hadha almuhandisu, uyu mwenjeniyeri. Nimubireba neza ntago yari yabinerura. Uyu mwenjeniyeri dukeneye khabar. Niki? Uyu mwenjeniyeri rajulun, iriya mimu mutwihangane ntagiriwe. Hadha almuhandisu, uyu mwenjeniyeri rajulun, ni umugabo. Hadha almuhandisu, uyu mwenjeniyeri rajulun, ni umugabo. Iyo tuza kuvuga ngo hadha almuhandisu, uyu mwenjeniyeri, interuro yari kuba ntacyo yari yasobanura. Icya mbere tuvuga nuko igihe twerekanye izina rifite alif na lam, ntago byemerewe kurikurikiza irindi rifite alif na lam. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko igihe twerekanye izina rifite alif na lam tukarihagararaho, riba ritaragira icyo ritangaza. Idhan turavuga ngo hadha almuhandisu rajulun, uyu mwenjeniyeri ni umugabo, bikaba bitanze igisobanuro. Nanone nkuko twabivuze, niba tubonye ko badal ni igisimbura, mubdalu minhu ni igisimburwa, nuko dushaka twavuga ngo hadha rajulun, uyu ni umugabo. Nanone dushaka twavuga ngo almuhandisu rajulun, umwenjeniyeri ni umugabo. Rumva tukaba dusobanuye ikintu cyuzuye kandi kiboneye muri make. Tayib, hadhihi tabibatu, uyu muganga. Zainabu, ni Zainab, uyu muganga ni Zainab. Urugero aciyeho yihuta ariko ntago dusobanukiwe uwo ari we. Noneho umuntu ahita yibaza aravuga ngo hadhihi tabibatu Zainab, uyu muganga ni Zainab. Ni Zainab nta wundi. Birashoboka ko tuvuga ngo hadhihi Zainab, uyu ni Zainab, nkuko binashoboka ko tuvuga ngo at-tabibatu Zainab, uyu muganga ni Zainab. Tayib, ibi ngibi cyo bidufasha muri make, birumvikana ko bidufasha gushimangira ibyo turi kuvuga. Icyo ni kimwe mu byo bidufasha. Na hanyuma dushobora nanone kuvuga ngo tilka dukoresheje ikinyazina cya kure cyerekana igitsina gore. Tuvuga ngo tilka sayyaratu, iriya modoka. Tilka sayyaratu, iriya modoka. Limudarrisin, ni y'umwarimu. Tilka sayyaratu, iriya modoka. Limudarrisin, ni y'umwarimu. Murabona ko ya lam itugaragariza nyiri ikintu ije gukora akazi. Tuvuga ngo tilka sayyaratu, iriya modoka. Limudarrisin, ni y'umwarimu. Tayib, nimureba ibi bintu neza biraza kuduha ishusho imwe. Nuvuga ngo iyo tukiri kuri badal na mubdalu minhu, kugisimbura n'igisimburwa, interuro ibitaragira iki tutangariza. Iki dutangariza ryari? Igihe tuvuze ngo hadha almuhandisu, uyu mwenjeniyeri, tuba dukeneye kuzana khabar kugira interuro yuzure. Idhan igihe cyose uzabona izina rikurikira ikinyazina rifite alifu na lam, uzamenye yuko iryo zina iryo zina rikurikira ikinyazina ari mubdalu minhu, hanyuma hadha ikaba ari badal. Ikindi uzamenye ko bishoboka kuba wasiba kimwe muri byo. Turajyanirana. Icyanyuma uzamenye yuko izina rikurikira iryo ngiryo nago rifata alifu na lam, nkuko twabibonye. Nago byemeye kuvuga ngo
hadha almuhandisu arrajulu. turamutse tuvuze gutyo interuro n'ubundi yabitaruzura, twakomeza tukazana ibindi ngo uyu mwenjeniyeri w'umugabo karimun arazimanira. urumva uko ugenda ushiraho alifu na lam niko bigenda byinjira muri iri somo. ubwo biraza kudutera rero kugaruka ku somo ryacu nyirizina, isomo ryacu nyirizina ari ryo kwerekana amazina afite alifu na lam. idhan ku binyazina nyereka by'igitsina gabo twavuga ngo hadha arrajulu tajirun, uyu mugabo ni umucuruzi. dhalika alwaladu khalidun, uriya tukavuga ngo ku gitsina gore hadhihi almar'atu, uyu mugore tajiratun, ni umucuruzi. tukavuga ngo dhalika alwaladu, uriya mwana khalidun, ni Khalid. nimureba neza biri kugombera ko tuzana biri kuba ngombwa ko tuzana irindi zina rya gatatu nyuma y'izina, irindi zina rya kabiri nyuma y'izina rikurikira ikinyazina. hadha arrajulu tajirun, uyu n'umugabo ni umucuruzi. hadhihi almar'atu tajiratun, uyu mugore ni umucuruzi kazi. dhalika alwaladu khalidun, uriya mwana ni Khalid. tilka albintu tabibun, uriya mukobwa tabibun, niki ni tabib, ni umuganga. twajyaniranye tuvuga ngo nanone ku bintu tukaba twavuga ngo hadha albaytu litajiri, hadha albaytu litajiri, iyi nzu ni iy'umucuruzi, iyi nzu ni iy'umucuruzi. hadhihi almaktabatu lilmudiri, hadhihi almaktabatu lilmudiri, tukavuga ngo iyi maktabu cyangwa se iyi biblioteke ni iy'umuyobozi w'ikigo. dhalika alqalamu jamilun, iriya karamu ni nziza, iriya karamu ni nziza. طيب twakomeje. idhan tilka sayaratu litabibi, iriya modoka ni y'umuganga. tilka sayaratu litabibi, iriya modoka ni y'umuganga. nitureba neza ibi byose ntago twigeze tubikoresha uretse ko twagiye tuzana izina rindi mu gihe twari twarize mbere yuko tuvuga ngo hadha rajulun, uyu ni umugabo. iyo twerekanye ikintu, iyo twerekanye izina rifite alifu na lam, icyo gihe bihita biba itegeko ko tuzana irindi zina rya gatatu, bihita biba itegeko ko tuzana irindi zina rya gatatu. icya kabiri twabonye yuko bishoboka gusiba kimwe muri bibiri. dushaka twavuga ngo hadha arrajulu tajirun, uyu mugabo ni umucuruzi, cyangwa tukavuga ngo arrajulu tajirun, uyu mugabo ni umucuruzi, cyangwa tukavuga ngo hadha tajirun, uyu ni umucuruzi. urumva byemeye gusiba kimwe tukareka ikindi. niyo mpamvu twabyise igisimbura n'igisimburwa. igisimbura ndetse n'igisimburwa bikaba mu muryango wo gusimbura. sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda. ibyo ngibyo ni bimwe. nanone twabonye yuko izina rya gatatu uvuye kuri hadha ntago byemeye kurishyiraho alifu na lam, uretse igihe ryabanjijwe na lam almilkiya, yani lam yo kugaragaza nyir'ikintu. iyo tuvuze ngo hadha albaytu litajiri, iyi nzu ni y'umucuruzi, urumva lita hariho alifu na lam ikurikira lam, icyo gihe rero turayigaragaza. tayib. ndumva ahangaha byumvikanye. tukimukira ku kindi kintu. taban ibingibi twabibonye. ikindi kintu, al asma'u qismayn, amazina arimo ibice bibiri. ibingibi twagiye tubibona
hari igice bita nakira, hakaba n'igice bita ma'rifa. An-nakira ni shay'un ghayru muayyanin, ni ikintu kitazwi. Iyo tuvuze ngo an-nakira shay'un ghayru muayyanin, ni ikintu kitazwi cyangwa se ni izina ritazwi. Noneho iyo tuvuze ngo urugero wenda rwa nakira nuruhe, twavuga ngo bayitun, inzu. Iyo tuvuze ngo bayitun hinjiramo inzu iyo ariyo yose, iyo ariyo yose. Tuvuge ngo bayitun ni inzu iyo ariyo yose, yashmalu kull albuyut, hinjiramo inzu zose. Ariko al-ma'rifa ni shay'un muayyanun, ni ikintu kizwi nkuko turimo turabibona hariya, ni shay'un muayyanun, ni ikintu kizwi. Urugero tukavuga ngo al-baytu, ya nzu cyangwa se inzu nge nawe tuziranyeho, bigakomeza n'izindi ngero nkuko twagiye tubibona. Tuvuga ngo rajulun, umugabo, ar-rajulu kuri ma'rifa, wa mugabo cyangwa se umugabo nge nawe tuziranyeho. Tayib, Abarabu bamaze kutubwira ko amazina agabanyijemo ibice bibiri, izina rishobora kuba ari izina rizwi cyangwa se izina ritazwi. Bahise bafata izina rizwi barigabanyamo ibice bibiri, alifu na lamu imenyekanisha bayigabanyamo ibice bibiri. Igice cya mbere baravuga ngo ni hurufu al-qamariya, inyuguti z'inyakwezi. Icya kabiri bakita hurufu shamsiya, inyuguti z'inyezuba. Hanyuma inyuguti z'inyakwezi definisiyo yayo ni iyi, definisiyo yazo ni iyi. Definisiyo yazo baravuga ngo al-hurufu al-qamariya, inyuguti z'inyakwezi ngo yuntaku sukunu ala lami al-qamaru, ngo asukun iravugwa igihe iri kuri lamu bita al-qamar. Tuvuga lamu, urugero al. Kubera iki tuvuze al? No kubera ko alifu na lamu byahuye n'inyuguti imwe mu nyuguti za kamariya z'inyakwezi ariyo qaf. Tuvuga ngo al-qamar, idhan sakina iri kuri lamu ya kamariya iravugwa. Hanyuma nanone hakaza hurufu ash-shamsiya. Hurufu shamsiya bisobanuye iki? Hurufu shamsiya ni inyezuba, ari byo bisobanura. Definisiyo yayo bakatubwira ngo ikizayikumenyesha yuntaku sukunu ala lami, sakina iri kuri lamu iravugwa. Nako la yuntaku sukunu ala lami, sakina iri kuri lam ntabwo isomwa. Watudau shaddatun ala alharfi alladhi ba'dahu, hanyuma ku nyuguti ikurikira alifu na lam hagashyirwaho shadda. Tukavuga ngo ash-shamsu. Murabona ko alifu na lam, lamu yaburijwemo, shini abari yisomwa ishyirwaho na shadda. Tayib, nk'inyuguti ya ash-shamsiya. Hanyuma buri gice kimwe muri ibi bibiri kikagira inyuguti 14 nkuko twabibonye. Izo nyuguti ntago ndi bwongere kuzisoma, ahubwo insha Allah mwazabikurikira biidhnillahi ta'ala mu masomo twagiye tubyigaho biidhnillahi ta'ala. Ibindi twabonye alamatul al-muannath, ibimenyetso biranga igitsina gore. Hari ta, iyi ta ifunze, urugero sayyaratu. Hanyuma hakaza nanone alifu al-mamduda, alifu y'ubutinde, urugero tukabona asa cyangwa se husna'u, asa cyangwa se husna'u. Ayo yose ni amazina y'igitsina gore. Nanone tubona ikindi kimenyetso aricyo alifu al-maksura, urugero
Salma, Salma. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso bizakurangira ko izina riri mu gitsina gore. Tayib, uwashaka kumenya ibingi yasubira mu somo ry'ubushize cyangwa se andi masomo twagiye twiga. Hanyuma hakaza nanone amazina atakira tanwini twabonye. Ariko aya mazina atakira tanwini uretse rimwe ryonyine andi yo biba byatewe n'impamvu. Hari ayo tuzabona nanone umwimerere wayo ntago yakira tanwini. Muri yo harimo alhamdulillah, muri yo harimo alamu al-muannath, alamu al-muannath, izina bwite ry'igitsina gore. Irya kabiri ni al-mudaf, izina riri mudaf. Muri cya gice twabonye mudaf na mudaf ilayhi, twabonye ko mudaf nagifata tanwin. Izina rya gatatu al-munada, izina ryahamagawe naryo nago rifata tanwin. Izina rya kane twabonye ismul muhalla bi al, izina ryabanjirijwe na alifu na lam. Iryo ngiryo naryo nago rifata tanwin. Tabaan alamul muannath, izina bwite ry'igitsina gore nago rifata tanwini by'umwimerere. Urugero Zainabu, murabona ko kuri ba hariho dhamma gusa. Hanyuma mudaf tugafata urugero ariko tuvanyemo alamul muannath, izina bwite ry'igitsina gore, andi yose ni ukubera impamvu. Kitabu ubusanzwe risanzwe rifata tanwini, ariko kuba ko ryabaye mudaf rihita ritakaza tukavuga ngo kitabu Muhammadin. Nanone al-munada, izina ryahamagawe ya Muhammadu, urabona ko kuri dal hariho dhamma gusa, turavuga ngo ya Muhammadu, ntabwo tuvuga ngo ya Muhammadun. Nanone hari al-baytu, inzu. Nanone al-baytu nagira izina rishobora gufata tanwini kubera iki? Kubera yuko rifite alifu na lamu, rifite alifu na lamu. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bintu twabonye muri makeya mu masomo yose tumaze kwiga. Nta kintu twasize muri iri somo. Iri somo rero twize uyu munsi ryihariye yuko twakoze imyitozo, turangize tubona isomo rya 8 ari ryo somo ritwigisha kwerekana ikintu gifite alifu na lam, cyangwa se twavuga ko ari interuro irimo kwerekana ikintu gifite alifu na lam. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.